Malta qed tmexxi presidenza realistika iżda ottimista dwar il-kriżi tal-immigrazzjoni li ħasdet l-Ewropa u ċ-ċentru tal-Mediterran. Dan kien kliem il-Ministru Carmelo Abela kif intemmew it-tliet sessjonijiet informali mal-Ministri għall-Intern tal-Unjoni Ewropea u pajjiżi assoċjati max-Schengen. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru Abela u l-Kummissarju Ewropew għall-Intern, Migrazzjoni u Ċittadinanza Dimitris Avramopoulos qablu li kienu 3 sessjonijiet sodisfaċenti fejn il-protagonista ħari kien il-pjan holistiku għal sistema Ewropea Komuni tal-Ażil. Pjan li se jibqa' jingħata importanza f'dawn is-6 xhur kemm mill-lat politiku kif ukoll mill-aspett tekniku qal il-Ministru. Madankollu il-Ministru Abela qal li jridu jħarsu lil mill-kwistjoni tal-Ażil. We held an orientation debate on the existing challenges and opportunities to mitigate security risks with regard to persons arriving on EU territory irregularly, especially through the use of IT systems, which are also being enhanced with regard to legal border crossings. A lot of work is already being done in relation to border control, but this relates mainly to those who arrive at the regular border crossing points, or those who intend to do so. B'referenza s-summit li pajjiżna se jospita fit-3 ta' frar, il-Ministru qal li r-Reġjun Mediterranju se jingħata iktar importanza fid-dawl li dan huwa t-triq ewlenija għall-Ewropa. Qal li se jkun summit li se jikkunsidra diversi temi fosthom il-kooperazzjoni assoluta mal-pajjiżi tat-tielet dinja. Intant, il-Kummissarju Avramopoulos qal li riforma fis-sistemi tal-ażil se tkun frott frontieri esterni ferm iktar b'saħħithom u return policy tal-migranti iktar ġusta fost oħrajn. Ħeġġeġ ukoll biex il-Presidenza Maltija tilħaq kompromess ukoll fuq solidarjetà dinjija lejn il-migrazzjoni li pajjiżna għandu juri b'mod li l-ebda stat membru Ewropew ma jitħalla barra minn pjan holistiku. Dan ifisser li anke informazzjoni bażika ta' vjaġġar għandha tkun aċċessibbli. We will step our efforts to fight smugglers and traffickers and most importantly to prevent the loss of lives at sea along this route, in particular with and around Libya. I believe that today's discussion has created a better understanding that we need to achieve true European solidarity in our migration management. I hope that we will be able to come to an agreement during the Maltese presidency on how the future European asylum system should work.